Allah Ta'alagi maikaidagi paigambar prophet singda pirakpa lairik sing ase makal ani sui. Ahanbada Taurat, Jabur, Injil amasung Quran ni. Taurat na Hazrat Musa alaihi salam da, Jabur na Hazrat Dawud alaihi salam da, Injil na Hazrat Isa alaihi salam da, amasung Quran na Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam da thabi rakhi. Paigambari mari asi haibadi achoba larik phangba paigambar mari asibu rasul haina khangnai. Ani suba makalna atopa paigambar singda Allah gi maikai dagi tharakhiba lairik singdi mapung phade. Subnagi lamai ani ahum makoina tawgadaba ahkam Allah gi maikai dagi chetnagadaba thauda sing adu khaktamak tharakhi. Masibu sahifa haina khangnai. Quran Sarif tharakibagi wari Allah Ta'ala na Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam gi punsigi sahi nifu subata nabuwat haibati prophethood sinabiki nabuwat risalat phoklamdai yorak labada Allah na Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bu apa manghalli mangi thaudok ado taibangda taseng na uhalli sathok sasinda ujaw amanasu nungjaw amanasu salam tawbagi khonjel haibati nakyet tagi salam tawbagi khonjel Assalamu alayka ya Rasulullah tahalli. Mase punamak tawhalli bagi maramti. Ibungo sallallahu alaihi wasallam bu miyoy baki mapokta pokpanina. Jibril alaihi salam gi haibada Allah ki pao puba sarga gi dut na wahi pu duna lakpada ki ba khangbada gi khara fanaba ki tamakta angak pa thaudok sing ase mangyong na uhan bani khanghan bani. Hai riba matam masida ibungo sallallahu alaihi wasallam na apik pa mafam haibadi achikpa mafam pamlammi miyamdagi lapthokpa pamlammi mase mahaki thamoina kaurakpa haibadi thamoigi mapau khol haibadi thamoigi ikhawlangba amani maramdi Quran Sharif ibungogi thamoida thangtharakadoribani haibadi ibungogi thamoida yauhallakadoribani aduna ibungogi thamoi asibu atukumba Allah gi mapau khol ado thongnanaba amasung thongmada mafam pinanaba gi tamakta asikpada mafam semba amasung thamoi kalba salim ahingba thamoi gi thak aduda pukhatnaba gi tamakta Allah Ta'ala na ibungobu achikpa mafamda sinbi khibani achikpa mafam aduda nisbate ilahi Allah amasung ibungo ani gi marakta laiba mari ado mapung phana nabagi tamakta kobi khibani maram asina numit kaya nimukki sengjel poduna hira chingde chatli sing ase maka khunggangdagi di mile ahum lom lapna lei sing asida gaz ahum sangba amasung gaz anirom pakpa lok ama haibade shurung ama lei hairiba lok aduda mapugi abada tawrammi Nongma Ramazan thagi tare ni pan bani thokaba numit amada Hazrat Jibril alaihi salam na Allah gi wahi haibadi divine revelation poduna ibungo sallallahu alaihi wasallam gi manakta laklami matam aduta ibungo di monda khut sauduna hiblami Jibril alaihi salam na mahakpu haudok lammi ibungon haugottano kwayang yang lammi adu kanana su haibadi kanabu su udrabada amuk hiptharami Jibril alaihi salam na amuk hana haudok lammi Ibungo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kok thangatuna yengbada yamna wang chawraba prithibidagi amam pak na wang laba phiroi fisan ningthina chetlaba nupa ama urami Hazrat Ibungo sallallahu alaihi wasallam na hangjaki nang kanano Allah na thaujan bisanun hakpu maduda khumbiraki ai Jibril ni aduga haibirai ikara Arthadi solu haibani. Arbi wahida Hazrat Ibungo khumjaki ai son bahite. Jibril alaihi salam na Ibungo bukon sinbiduna kanna sapsilami. Aduke matik kanna sapsilami hek thadok pa matamda Ibungo sallallahu alaihi wasallam gi mapanggan chumyaw yawramde. Thadok laga mahagna mukshi Ibungo da haibiraki. Ikara solu. Handaksu Hazrat Ibungo sallallahu alaihi wasallam na adumak khumlami. Ai son bahite. Asum tauna ahum laksuna sapsillaga thadorok padadi ibungo sallallahu alaihi wasallam na hangjaki kari solu hairibano Jibril alaihi salam na takpirai Bismillahirrahmanirrahim
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم अर्थदी नहाकी मपुगी ममिंगा लोइनना सोलो महागना पुनमक असे सेंबिरिबनी महागना मियोइबाबु ई मतुमदगी सेंबिरिबनी सोलो अमसुंग नहाकी मपु अदो यामना थौजाल हैबनी महागना ईबा तंबिबनी महागना मियोइबाबु खंगहनबिबनी खंगलमदबा खुदिंगमकपो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना लोक हैबदी शुरुंग मनुंगदगी मफम अमदा महाकी मसाना सोकलम्मी मफम अदुदा इफुट अमा थोरखी हजरत इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बु वुजू तौबा तंबी अमसुंग जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना इमाम ओइरगा इबुंगो ना मुब्तदी ओइदुना नमाज रकात अनि सोनमिन्नरगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदक्ता मांगखिरमी इबुंगो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मदुगी आयात सिंग अदो लोल लोंदुना बीबी खदीजा की मनाक्ता हलकलमी खंगहौदना थोखरिबा थौदोक असिना हजरत इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थमोइद अकीबा अखंगबना पिक थल्लमी बीबी खदीजाना थोरक्तुना इबुंगो की खुद पाइदुना पुसिलमी अमसुंग हाइरमी निंगथिजरबा माइथोंग असि यामना ngaलिदा यामना लंगिदा अल्लाहना फत्तबा मियेंगदगी कन्बिसनो इबुंगोना हाइबदी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तपना खुमजरखी आइगी थमोय से थक थक निखरे आई बुफीना योमसिल्लो खदीजाना कंबलना योमसिल्लमी ngaihek leiraga haibidi ngaihek leiraba matungda akibado faraba hantharaglaba matamda hajrat ibungo sallallahu alaihi wasallam na bibi khadija da thodok ado chithadana lirammi amasung ayat sing ado para sing ado sonduna tahallami ibungo hairaklammi hai khadija aingonda thokliba thodok asida aigi thawai ase mangadoribra haina kirakle यामना हिसिंग लबी लौसिंग लेबी खदीजाना इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुनिंग बु फादरमी महागना असुमना खुमलगलमी मपुगी वसक्तुना हाइजरिबनी नहाकी मपुना नहाकपु कैदंगोइदसु मांगहल्लोय मरमदी नहाकती लाइरा अनंग सिंगु पिजा पिथक तौवी अवा अनागी मतेंग पांगी पुनमगना नहाकी फजबा लमचतपु पेन्नई बीबी खदीजाना हजरत इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बु वरक इबने नौफल की मनाक्ता पुदुना चलम्मी महाक मतम अदुगी अखंग अहि अमा ओइरम्मी महागना आसमानी किताब सिंह हाइबदी मपुगी माइकैदगी फोंदोकपिरखिबा चौबा लाइरिक सिंह तौरात अमसुंग इंजिल बु इब्रानी लोंदा अमसुंग अरबी लोंदा हंदोकलम्मी लाइरिक सिंह असि नैनबदगी अरोइबा नबी हाइबदी अरोइबा मपुगी पाखोलोय लाकदौरे हाइबगी मतम महागना गाइरम्मी बीबी खदीजाना मंगोंद हाइरम्मी से नचानुपागी वा असि पुनिंग चंगना मुक्ता ताबियु वरके इबने नौफल नहाय इसानुपा हायु करी उबगे करी ताबगे हजरत इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गैर हिरा की थौदोक पुनमक आयात सिंह अदुगा लोइनना ताहल्लमी वरके इबने नौफल नहाइरम्मी अल्लाह ना फाबो ओहिन बिसनु हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाकी ननाक्ता लाक्लिबतो हजरत मूसा अलैहि सलाम अमसुंग ईसा अलैहि सलाम की मनाक्ता लाखिबा फरिस्ता जिब्राइल हाइबदुनी हौजिक्ति नंगी तांकक अमुक यौरक्ले थाजबियु नंग अरोइबा ममई खोंबा मपुगी पाउजेनबनी नबीनी इस आइगी पुंसी असि यामना अहल ओइखिदा नंगी कांगलुपना नंगबु तांथोकपा अदो फावबदंग पुंसी पिनबिरबदी थवाई हक्चांग यावना तेंग पांगदबनीदो वरक इबने नौफल की वफम असी ताबदा इबुंगोना हाइबदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंगहाइजखी आइगी कांगलुपना आइबु तांथोकलगदरा वरक इबने नौफल न खुम्मी महाकी मनाक्ता जिब्राइल लाकलबदी तावत रेसालात हाइबदी रसूल की ओइबा बातोन तौवी मदुदा मियामना महाकपु येकनबा ओइना लौवी तैगुमसों वफम असे तारगा इबुंगो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुनिंग शांति फंगदुना खदीजा का लोइननी युम हलक्खी वरक इबने नौफलना हाइबतुमक इबुंगो की पुंसीदा थोखिबा इतिहासना साखीनी पारी पुरी की अरानब चटनबी थाजनबी सिंह अदुगी पर्दा हाइदोक्तुना अचुंबना करीनो अरानबना करीनो हाइबा मयक सेंगना थमलकपदा अरीबा थाजनबीदा लुपखरबसिंग अदुना अचुम अरान की बिचार वाटपदगी वखल थेनबदगी इबुंगोबु येकनबु ओइना लौखी
Mataw asumna Quran pak asi matat oina ibungo sallallahu alaihi wasallam gi punsida thabirakhi. Namaz gi matangda namaz solu haiba hukum gi ayat sing roza gi matangda roza helu haiba gi ayat sing yu amadi nesa thingbagi matangda nesa sing ado thakpa haram ni haiba gi ayat sing mang thangbada haibadi mamahangda haukraba paigambar singi wari ibungo sallallahu alaihi wasallam da khangan birakpagi darkar wairakpada maduga ayat sing asumna matat oina punchigi chahi kul humdoi chupna Quran Sharif ibungo da thabirakhi.